Devetindvajseti Okarina etno festival se je začel energično. Strastne in ognjevite španske ritme je z osrčja Španije s pokrajine Kastilija-La Manča na blejski grad prinesla skupina Vigüela. Skupino je pred 30 leti ustanovilo nekaj mladih glasbenikov, želja po ustvarjanju tradicionalne glasbe značilne za regijo, od koder prihaja tudi vsem znani Cervantesov Don Quixote. Po 30 letih in 8 studijskih albumih njihovi cilji in želje ostajajo enaki kot prvi dan. Nosotros nacemos con la música, vivimos con la música y moriremos con la música. Entonces es lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer y lo que haremos. Es el futuro. Pues el sentimiento principal es lo que sale de nuestro corazón, porque la música es una música, la música española, imagino que como todas las músicas del mundo, incluso las eslovenas, son músicas que salen del corazón. Entonces, a nosotros nos gusta ver al espectador como normalmente no entiende la letra que estamos haciendo, pero su sonrisa en la boca delata lo que está sintiendo y que la música le está llegando al corazón porque sale de nuestro corazón. Njihova glasba izhaja iz ljudske glasbe, ki jo danes lahko slišimo le še v očarljivih španskih vasicah in intimnih družinskih praznovanjih. So it is a music that is rarely put in the stage because this music has like two kinds of ways of performing. One is that is a style. It means that when you start to play, it's like a language that the people who are playing know, and they can play without making rehearsal and without knowing the song, because it is not a song, it's like a language that is developing. As I'm talking with you now, I'm talking in English, you speak in English also, so we understand each other, even when we don't know each other from before. So this same happens with the music when it is based in a style that is this language, so they can communicate with the music even if they don't know each other. And the thing is that with this music they can play with all people from villages, also even without rehearsal at all. Just someone starts to play jota or fandango or seguidilla, and anyone who knows that style can join to play and to sing. And also, of course, there are songs that have a story or that have a structure that is already done, but a big part of the music is the other way. In to je ena izmed posebnosti te glasbe. La música española tiene un lenguaje de comunicación. Que todos debemos conocer, toda la persona que quiere interpretar esa música necesita conocer ese lenguaje de interpretación. Es un lenguaje que se comunica mucho con la mirada y con los ademanes. Entonces solamente con mirarnos sabemos cómo tenemos que interactuar, siempre conociendo el código de interpretación y el lenguaje musical que utilizamos para interpretar. Tradicionalno špansko ljudsko glasbo so se odločili poslati v svet. Bueno, utilizamos instrumentos tradicionales, instrumentos españoles, de cuerda, guitarra española, laúd, rabel, y un instrumento más pequeño que el laúd, que es de origen español, que es la bandurria, más pequeño. Después cualquier tipo de instrumento que pueda permitir acompañar al canto y a la voz. Esos son los instrumentos principales, primordiales que usamos para hacer el espectáculo. Povedali so, da vadijo vsak dan, a da je vsak koncert ne samo za publiko, temveč tudi zanje presenečenje. They don't play, let's say, notes, they don't play scores. You are going to see the concert, they agree, we are going to play jota, it's one kind of style, in this tonality. And they start. And nobody knows what is going to be sung or what is exactly going to be played, because the instrumentalists, they are improvising most of the time. Of course, there are like a corpus of melodies that all of them know, but it is not pre-programmed. They will play as they want, they will make ornaments according to what happens at that moment, so it is very, very improvised. So then every concert is like totally different. So here we are going to see something that was never seen before. Yes, and that will never be seen again, only here in Bled.
Prav zato smo lahko vsi, ki smo bili priča otvoritvenemu koncertu letošnjega festivala Okarina, hvaležni za to edinstveno glasbeno izkušnjo. Koncert je bil super, ne glede na to, da ne znam špansko, zastopam, razumem kakšno besedo, tako drugačno, ampak vseh 6 glasbenikov je pelo, 3 tudi solo parte, ostali zraven, tudi kadarkoli, kdo ni kakšnega druga inštrumenta igral, če ne drugega, je plosko, je imel kastanjete, je kamne igral, karkoli. No. Blazno muzikalen koncert, mislim, to je res lep začetek Okarine. No. I knew that it was said about the Spanish culture, that it's very energetic and a lot of passion involved. But when I came there, I realized that I really didn't understand what it meant. Now I do. Mene se zdelo čudovito, mene osebno zelo všeč španska glasba. Jaz sem iz Venezuele drugače, pa seveda sem razumela vse, kar so povedali. Ja. Pa zakaj vam je všeč ta glasba? Ja, ker je zelo živa, pa prinaša energijo, dobro energijo, pa lepi ambient, tako atmosfera je čudovita. Skupina Vigüele je čudovit grajski ambient ovila v španske ritme in nas za 1,5 ure popeljala v svoj svet.